तपाईहरु यहाँ आएर कलाक्षेत्र प्रेक्षागृहमा आएर तपाईहरु के गीत गाउनु भएको थियो तपाईहरु के परफर्मेन्स देखाउनु भएको छ यहाँ हामीले यहाँ आएर आज मारुनी नृत्य देखायौं हजुर अच्छा यो मारुनी नृत्यको दुई लाइन सुनाउन सक्नुहुन्छ सक्छु हजुर सुनाइदिनुस् आहै दसै दिक पल्न मन आहै सरस्वती माई धेरै धेरै राम्रो तपाईले गीत सुनाउनु भएको छ तपाईहरुको अवश्य पनि उज्जवल भविष्यको कामना गर्छौं धन्यवाद असम सांस्कृतिक महासंग्राम को पर्फर्मेन्स देखाउन आज हामी उम्लाफेरबाट यहाँसम्म आयौं पश्चिम कार्बी आंगलङलाई नेतृत्व गर्दै उम्लाफेर इन्दिरा गान्धी मेमोरियल एमबी स्कुल अनि उम्लाफेर हाई स्कुल साथै हाम्रो गाउँका दिदीबहिनीहरू सबै मिलेर हामी यहाँ गोर्खा जातिलाई प्रतिनिधित्व गर्दै यहाँसम्म आएका छौं आशा छ हामी डिस्ट्रिक्टमा सेकेन्ड पोजिसन पाएका छौं आशा छ स्टेटमा पनि केही एउटा अवार्ड भेट्छौं भन्ने पर्फर्मेन्स हाम्रो भइसकेको छ मारुनी नृत्य देखाएको छौं गोर्खाको मारुनी नृत्य एउटा हामीले यहाँ प्रदर्शन गर्न पाएका छौं असम सरकारको यो पदक्षेपदेखि हामी खुसी पनि छौं धेरै राम्रो हामीलाई माने ल्याउने लाने खाने व्यवस्थाहरू सबै त हामीलाई एकदम राम्रो गर्नुभएको छ त्यसको लागि थ्यांक यू भन्न चाहन्छु र प्रतिभा कुना कुनामा लुकेका प्रतिभाहरूलाई एउटा देखाउने मौका पनि हो र हामीले पनि यो मौका पाएका छौं त्यसको लागि हामी यो असम सांस्कृतिक महासंग्राम सम्पूर्ण टिमलाई नै हामी थ्यांक यू भन्न चाहन्छौं धन्यवाद पाए अनुसार तपाईहरु पश्चिम कार्बी आउनुभएको छ तपाईहरु आज यहाँ के पर्फर्मेन्स देखाउनु भयो भाइ राम्रो जेलियर जुन छन् गायकहरू राम्रो जुन पश्चिम कार्बी आंगलङ भाग लिनुभएको आज स्कुलबाट जुन सिलेक्ट भएर आउनु र डिस्ट्रिक्ट लेभलमा आइपुग्नु डिस्ट्रिक्ट लेभलको एडमिनिस्ट्रेसनले बीसी लेभलले एसिस्टेन्ट कमिसनरले उहाँले लिड लिएर आज यो गुवाहाटीको कलाक्षेत्र एडिटोरियम हलमा आएर फेरि चेलीहरू वा गायिकाहरूले अहिलेसम्ममा गाएर भाग गर्नुभएको छ यसमा म के भन्छु भने विशेष हाम्रो गोर्खा सम्प्रदायमा जुन चाहिँ आज हाम्रो पश्चिम कार्बी आंगलङको बोर्डर एरियाको उम्लाफेरमा बसोबास गरेर जस्तै बसोबास गरेर यति गुवाहाटीको सिटीको आज एडिटोरियम हलमा जो उसमा आएर एउटा जुन नृत्य दिएकोमा म चाहिँ चेलीहरू गायकहरूलाई वा मादललाई धुनहरूलाई सबैलाई म बहुत बहुत धन्यवाद दिन्छु म पनि यसमा सहभागी हुन
অসম সাংস্কৃতিক মহাসংগ্ৰাম এই অনুষ্ঠানত অংশগ্ৰহণ কৰিবৰ কাৰণে পশ্চিম কাৰ্বি আংলং জিলাৰ আমি গোৰ্খা নৃত্য এটা লৈ আহিছিলোঁ উমলাফেৰ ইন্দিৰা গান্ধী মেমৰিয়েল এম ই স্কুল উমলাফেৰ হাই স্কুল লগতে উমলাফেৰ গাঁৱৰ কলাকাৰ সকলো মিলি আমি ইয়ালৈকে আহিলোঁ আমাৰ লগতে কাৰ্বি গ্ৰুপ ডেন্সো আছিলে আৰু টিৱাৰ গ্ৰুপ ডেন্সো আছিলে আমি সকলো ইয়াত পাৰফৰ্মেন্স দেখালোঁ আমি অতি সুখী আমি ভাল অনুভৱ লৈ যাম ইয়াৰ পৰা আমি হয়তো সিলেক্ট হ'বও পাৰো নহ'বও পাৰো প্ৰথমতে আমি গাঁও পৰ্যায়ত সিলেকশন পাইছিলোঁ তাৰপিছত ডিস্ট্ৰিক্ট পৰ্যায়ত সিলেকশন পালোঁ এতিয়া আমি হয়তো ষ্টেট লেভেলত সিলেকশন নহ'বও পাৰো বা হ'বও পাৰো যদিও নহওঁ আমি খুব আনন্দিত কাৰণ এই এটা ডাগৰ অনুষ্ঠানত শংকৰদেৱ কলাক্ষেত্ৰ ইন্টাৰনেশ্যনেল অডিটৰিয়ামত আহি আমি পাৰফৰ্মেন্স দেখাবলৈ পাইছোঁ আৰু ইয়াতে আহি বিভিন্ন জাতি গোষ্ঠীৰ সংস্কৃতিবিলাক লোকনৃত্যবিলাক আমি দেখিবলৈ পাইছোঁ সেইটোতো আমি খুব আনন্দ অনুভৱ কৰিছোঁ আৰু লগতে আমাক আনানিয়া দায়িত্বত থকা এডিসি স্যাৰ আলমগিৰি স্যাৰ তেখেত নোডেল অফিচাৰো আছিল তেখেতক আমি থ্যাংক ইউ বুলি কৈছোঁ তেখেতে খুব এটা কেয়াৰ কৰিছিলে আমাক তেখেতে মানে আমাক মোটিভেট কৰিছিলে তোমালোকে পাৰিবা তোমালোক খুব সুন্দৰ প্ৰদৰ্শন দেখাই আহিছা সো আগতো তুমি এনেকৈ থাকা বুলি কৈছিলে খুব এটা মানে এটা আখৰে আমাক মোটিভেট কৰিছিলে তো আমি তেখেত স্যাৰকো থ্যাংক ইউ বুলি ক'ব বিচাৰিছোঁ লগতে অসম সাংস্কৃতিক সংগ্ৰামৰ লগত জড়িত সকলো বিষয়ববীয়াক আমি থ্যাংক ইউ বুলি ক'ব বিচাৰিছোঁ কাৰণ ইমান এটা সুন্দৰ পৰিৱেশ দিছে থাকিবলৈ খাবলৈ আনানিয়া ব্যৱস্থা অসম চৰকাৰ আমাৰ হেমন্ত স্যাৰ আমাৰ চিফ মিনিষ্টাৰ মামাকো আমি থ্যাংক ইউ ক'ব বিচাৰিছোঁ আগতে যাতে এনেকুৱা এটা পাৰফৰ্মেন্স প্ৰত্যেক বছৰে হৈ থাকে এনেকা প্ৰগ্ৰামটো কাৰণ গাঁৱৰ পৰা এই গুৱাহাটীলৈকে যোৱা আৰু তাত আমাৰ যেটো অনুভৱ আমি পালোঁ সেইটো যাতে সকলোৱে পায় সেইখিনি কথা কৈছোঁ থ্যাংক ইউ সো মাচ Thank you.